Teška nedelja iza nas sa 3 utakmice. Smatram da smo je završili na, kažem, dobar način što se tiče igre, a i bodova, 6 bodova i dosta dobra utakmica u Foči gdje smo bili blizu osvajanja boda, ali kažem, nismo uspjeli. Imali smo ovu sedmicu, 7 dana za pripremu, gdje smo malo i osvježili u prvi par dana ekipu i zadnja 3-4 dana treninge usmjerili maksimalno na novu utakmicu protiv Radnika. Još jedno, kažem, teško gostovanje, takav je raspored u ovoj polusezoni gdje gostujuće utakmice su većinom ekipe iz gornjeg dijela tabele i čeka nas još jedno teško gostovanje. Radnik, veliki klub, ekipa koju treba respektovati. Prošle godine premijer ligaš, iako su, kažem, imali određene probleme u pripremnom periodu, uspjeli su da se konsoliduju i naprave dobru ekipu. Zadržali su nekoliko igrača iz premijer lige, dosta dobro dopunili ekipu i, kažem, njihov bodovni saldo govori da su dosta dobro ušli u prvenstvo. Na to sve odigrali su 5 utakmica kući, svi 5 su dobili, znači nisu baš gostoljubiv domaćin. Tako da nas čeka dosta teška utakmica. Prepuštamo ulogu favorita njima, međutim, kao i na sva gostovanja, Kozara ide i sutra u Bijeljinu da pokuša jednom dobrom kvalitetnom igrom da se predstavi publici u Bijeljini na pravi način, a kažem da i kroz tu dobru igru pokušamo i osvojiti bod ili bodove. Kao i u prethodnim utakmicama, sutra ćemo imati određenih kadrovskih problema. Period je takav da je prvenstvo pri kraju i normalno, kažem, stižu povrede i kartoni, ali ima nas dovoljno da opet napravimo jednu dobru, respektabilnu ekipu i da odgovorimo ekipi Radnika. Evo, kažem, nadam se da će to na kraju biti dovoljno da izvučemo i pozitivan rezultat.